Eka nongere masuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza muri hose mu bice bitandukanye bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbifuriza kandi gukomeza kunogerwa na gahunda zacu zitandukanye, dukomeza kubagezaho gatanu kuri gatanu amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Muri uyu mwanya rero reka nguhe ikaze mu makuru yacu agezweho muri aka kanya. Niki kivugwa mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda? Nuko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport yamaze kubona ubuyobozi bushya. Ni ubuyobozi bushya rero buhagarariwe n'uwitwa Uwayezu Jean Fidel. Rero akaba yarabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akaba rero yatorewe kuba perezida mushya w'umuryango Rayon Sport mu gihe cy'imyaka 4 mu matora yabaye kuri wa gatandatu muri Remigo Hotel mu mujyi wa Kigali. Amatora rero akaba yarangiye saa 8:30 akorwa mu ibanga rikomeye cyane mu cyumba cya Remigo yaberagamo. Nta muntu n'umwe wari ufite telefone, ku buryo rero kugeza ubwo iyi nkuru yakorwaga kumenya ibyari biri kuberamo byari ikintu gikomeye cyane. Umwe rero mu bari bitabiriye aya matora niwe wasohotse avuga uko imbere byifashe, ko Uwayezu ari we muyobozi mushya w'iyi kipe yambara umweru n'ubururu, ikipe ya Rayon Sport. N'amatora rero yayobowe na komite y'inzibacyuho, yari yahawe iminsi 30 n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Uwayezu Jean Fidel, imyaka 54, akomoka i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yatorewe kuyobora umuryango Rayon Sport mu myaka 4 iri imbere. Ayigitse Bizimana Sylvestre bari bahanganiye umwanya, ariko we akaba atitabiriye amatora kubera ko ari umu Adventiste w'umunsi wa karindwi. Uwayezu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, ndetse kandi yahawe umudari wo kubohora igihugu. Mu mwaka wa 2011 yiyamamarije kuba umusenateri aturutse mu ntara y'amajyepfo, gusa ntiyahiriwe. Icyo gihe kandi yarashyize imbere amahoro n'umutekano nk'ishingiro ry'iterambere n'uburumbuke mu Rwanda. Ubwo yiyamamazaga mu karere ka Muhanga ashaka kuba umusenateri, yagize ati: narwaniye iki gihugu kandi nzakomeza kubikora ntyo nitanga, ntanga ubuzima bwanjye bwose ku banyarwanda kugira ngo bagire amahoro n'umutekano. Uwayezu rero asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cyigenga gicunga umutekano w'abantu n'ibintu mu kinyamwuga cya RGR Security Company. Ku mwanya wa Vice Perezida wa mbere kandi hiyamamaje Mushimire Jean Claude, yahoze akuriye imishinga muri manda 2 ziheruka muri Rayon Sport, ndetse na Kayisire Jacques wakiniye Rayon Sport nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ngo Roger Aimable yiyamamaje nk'umukandida rukumbi ku mwanya wa Vice Perezida wa kabiri, naho Ndahiro Olivier yiyamamaza nk'umubitsi. Iyi nteko rusange ya Rayon Sport dasanzwe yatangiye nyuma y'iminota igera kuri 36 ku isaa 3 yari yahatangajwe mbere, ndetse kandi abayitabiriye babanza rero kwamburwa telefoni ngendanwa kugira ngo rero ibiganirwa bigume hagati yabo. Kimwe mu byari byitezwe nuko Rayon Sport yagombaga rero kuyoborwa n'amasura mashya nyuma y'uko RGB na Minisiteri ya Siporo basabye ababaye mu buyobozi bwayo bagaragaye mu bibazo by'amakimbirane biherukamo kutongera kuyobora. Komite yatowe yasimbuye y'inzibacyuho yari iyobowe na Murenzi Abdara, yo yari yarashyizweho na RGB nyuma y'uko urwego rushinzwe imiyoborere ruhagaritse komite ya Munyakasadate kubera kunanirwa kubahiriza inshingano zo gusubiza umuryango ku murongo. Muri Kanama RGB yari yasabye ko inzego zose za Rayon Sport ziseswa, hagasigara komite nyobozi ya Munyakasadate icunga ikipe, ndetse nayo ikaba yari isabwe kunoza ibijyanye n'amategeko muri ikipe, nubwo itabigezeho igahagarikwa ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Amatora ya komite nyobozi yabanjijwe n'ayo kwemeza amategeko shingiro mashya azagenderwaho n'uyu mwaka. Iyi nama y'inteko rusange idasanzwe yemeje ko abanyamuryango nyakuri ba Rayon Sport ari fan club 45 zasinye ku mategeko shingiro yatowe, kongeraho kandi izindi zizavuka nyuma, aho buri imwe igomba kuba byibuze igizwe n'abantu 30, buri umwe akajya atanga byibuze umusanzu ungana n'ibihumbi 2 buri kwezi. Utabikoze mu gihe kingana n'amezi 3 azajya atakaza ubunyamuryango. Ku bijyanye no kuba RGB yari yagaragaje ko gikundiro forever ifite ubuzima gatozi, bigatuma Rayon Sport isa nkaho ari impuzamiryango. Hemejwe ko nta fan club igomba kugira
ubuzima gatozi. Ngibyo rero mu by'ukuri bikomeza kugenda bivugwa muri equipe ya Rayon Sport imaze kubona umuyobozi mushya, nyuma rero yuko bari bamaze mu gihe kingana n'iminsi 30 hari inzibacyuho yayoborwaga na Murenzi Abdara ndetse na Tade. Mu by'ukuri rero bamaze kubona ubuyobozi bushya, ni ikintu cyo kwishimira cyane cyane muri ikipe mu by'ukuri yakomeje kugenda abantu bibaza ibintu byinshi cyane, se iragana he, biragenda bite, nyuma yuko yakomeje kugenda igaragaramo ibibazo cyane cyane ku buyobozi bwa Munyakazi Sadate, ariko bikaza kwinjirwamo n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kugira ngo mu by'ukuri ikipe yongere isubire ku murongo. Amakimbirane, ibintu byose byakomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri byaganishaga ko iyi equipe ya Rayon Sport bisa nkaho ntahigana, byose birangire hanyuma yongere igire imiyoborere ifatika, yongere kandi mu by'ukuri ihangane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari imwe mu makipe akomeye cyane, ifite amateka akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni imwe mu makipe akunzwe cyane abantu atari bake cyane, ndetse kandi imwe mu makipe akunze guhanganira igikombe n'ikipe ya Perezida mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri iyo Rayon Sport iza gutakaza ubushongwe n'ubukaka bwayo byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuba byibuze tubona ibibaye byose, ubuyobozi bushya, buri kimwe cyose, ibi rero biratanga ishusho igaragara mu byo kwifatika yuko hari impinduka, hari ikintu gishobora kuba kigiye gukorwa gikomeye cyane ku miyoborere y'iyi equipe ya Rayon Sport, ku buryo rero ishobora kuzatera imbere nk'uko abakunzi bayo baba babyifuza, nubwo mu by'ukuri ugira gutyo ugasanga habaye ibitandukanye n'ibyo baba batekereza. Gusa uyu munsi none kuba rero babonye umuyobozi mushya, babonye ubuyobozi bushya, ni ikintu cyo kwishimira. Hanyuma turaza kongera kugaruka rero tubagezaho ndetse n'abandi bayobozi barimo vice perezida, ababitsi, byose turaza kubigarukaho mu nkuru yacu ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport reka tujye ku yandi makuru, aho Kardinali Raymond Burke, umwe mu bunganizi ba Papa Francis, niwe wabimburiye abakorana nawe mu kunenga igitekerezo aherutse gutanga agaragaza ko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye rero guhabwa uburenganzira busesuye bwo gushinga umuryango. Ku wa gatatu tariki 21 ukwakira 2020 nibwo mu bitangazamakuru byo ku isi hatambutse filimi mbarankuru igaragaza Papa Francis avuga ko ashyigikiye ko abana bahuje ibitsina bakwakirwa n'umuryango, kuko ngo nabo bafite uburenganzira busesuye bwo kubaho nk'abandi. Bwa Kardinali Burke ngo kuba ijambo nka ririya ryaravuzwe n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi abifata nko guteshuka ku nshingano ndetse no kurenga ku mahame isi igenderaho kuva mu myaka yo hambere. Kardinali Burke yavuze ko ubusanzwe Kiliziya Gatolika ifite inshingano zo kwigisha isi umuco ukwiriye, mu gihe we asanga ibyo Papa yatangaje byafatwa nk'igitekerezo cye bwite aho kwitirirwa Kiliziya Gatolika ku isi nk'uko bamwe babifashe. Mu ijambo rya Papa Francis avuga ku batinganyi yagize ati, ni abana b'Imana kandi bafite uburenganzira bwo kugira umuryango, nta n'umwe rero ukwiye gutabwa cyangwa se ngo agirirwe nabi kubera ko aremwe uko aremwe. Icyo tugomba gushyiraho ni itegeko ribaha uburenganzira bwo kubana gutyo bakaba rero bashyigikiwe n'amategeko. Mu mategeko rero ya Kiliziya Gatolika ashimangira ko kuryamana kw'abahuje ibitsina ari ikizira. Ayo magambo yatangajwe na Papa Francis akaba rero akomeje gutera impaka nyinshi cyane, nyamara abaryamana bahuje ibitsina bo bakomeje rero kumushimira kubw'umusanzu ukomeye cyane bahaye wo kumvikanisha ijwi ryabo nyuma y'igihe kitari gito cyane mu by'ukuri bagira ibyo basaba ariko ntibabibone, kubera yuko ibihugu bitandukanye za leta zitandukanye zakomeje kugenda zigaragaza ko byaba ari amahano akomeye cyane kwemera cyangwa se mu by'ukuri guha rugari aba bana bahuje ibitsina. Hanyuma dusoreze mu Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa 25 ukwakira 2020 yirahiriye gutuza ruko mu Burundi buri mu Burundi wese abonye ikimutunga. N'isezerano rikubiye mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa Facebook, aho yagize ati, ntituzigera tuvuga iterambere ry'u Burundi twibagije ubuzima bw'abantu, ubumenyi ku rubyiruko ndetse n'ibidukikije. Akomeje agira ati, kandi leta